Evidentement skomdu għal ftit inqas minn 5 minuti meta ġurnalista tat-Times saqsietu b'mod ċar jekk kienx ittradixxa lil min rawmu. Alex Borch ma kienx kapaċi jiġħad li mar lura minn ftehim ma' Adrian Delija biex ma jkontestax fit-tellieqa għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan wara li l-PN qed jiffaċċja kriżi oħra bir-riżenja ħabta u sabta ta' Bernard Grech. Alex Borch dar mal-lowża mhux ħażin hekk kif il-ġurnalista tat-Times staqsietu kienx hemm ftehim bejniethom biex lil Delija ma joħroġlux għan-nofs. Can you confirm whether or not you and Dr. Delia had ever agreed that you would not both run and that you would support his bid as leader? Fil-fatt Adrian Delija anzi ħeġġeġ li jkun hemm iktar kandidati sabiex ikonna għażla għal partitarji. Il-ġurnalista baqgħet tippressaħ u talbitu jgħid iva jew le kien hemm ftehim ma' Delija li ma' ftehim der li ntlaħaq f'lukanda f'Ħattart meta tnejn qalu li kellhom laqgħa bejn il-ħbieb. Iżda fil-fatt ma seħħ xejn għax Borch spiċċa kontesta lil Delija. Dr. Borch, I can understand that, but you haven't given a straight answer. This is a yes or a no. You can say, okay, maybe it's a matter of semantics in terms of whether or not it was an agreement, but there seems to have been a sort of gentleman's understanding and agreement in that respect, and you haven't said yes or no. So I'd like an answer like that. Agreement in terms of if you say to somebody... Alex Borch ġie majjar traditur u mhux tal-kelma minn dawk l-aktar qrib Delija b'Emanuel J. Gallia missier is-sieħba tiegħu ukoll kiteb kif Borch ma tistax tafdaħ. Fla oħra f'lukanda din id-darba fil-Furjana, Delija der evidentement irrabjat fil-konfront ta' Borch wara li dan ikkontestaħ. Sa dan it-tant, Borch dar mal-lowża mat-Times li l-ġurnalista qalklu daqtejli li Delija għallek biex tikkontestaħ. Kellimt ma' kulħadd, jiġifieri ma' Adrian, ma' Bernard, ma' Roberta, ma' deputati, ġifieri nibda nsemmemla kollha. Are you going to tell me Adrian told you to run next? Fl-eqqel ta' dawn l-intriċċi u firda li fil-Partit Nazzjonalista jidher li ma jistgħu jifqu qatt, Alex Borch kien iltaqa' ma' Ray Bezzina li til-leminija u strateġista ta' Bernard Grech. Dan iltaqa' miegħu f'bar fil-Ħamrun eżatt wara l-Kunsill Ġenerali tal-Ħadd 15 ta' Ġunju fejn jingħad li Bezzina ħeġġeġ lil Borch biex joħroġ għal kap. Mat-Times Alex Borch ukoll kien evażiv dwar jekk Bernard Grech jinsabx warajh. Mill-ġdid bl-iskumdità tiegħu kienet evidenti. Ovvjament jiena tkellimt ma' kulħadd, jiġifieri inkoraġġament. Everyone is everyone. I'm asking about a particular person.